zanin hi April ni khat sang ni som ni paruk ania ni March ni som thum sang ni som ni paruk khanin ex MZP president Pu H Lalthiang Lim chu lom lu na ZPM a nei ania heta hianin ex MZP president Pu H Lalthiang Lim an lom lu rol hianin MNF chang hianin mi thanem tok tak mai ZPM hen lom lu na kha nei vele nga lania he lom lu na program an man na hianin ex MZP president Pu H Lalthiang Lim hianin thu soina anaya he thu soya hi zanin tan chuanin kan chip chho tur kha ani mai dona tin kan tong tam le tak tak mai nei tong tam hi kan ngai thei thin lowa thil lom zia ani na kha soi fi ave ngai chang kha tam tak omani te te khin na video pakhat lo react taila react ang o a zong hal der ta ni om zia kha kan var het fi thiam thin lowang ti kha ka lawa wangin thlir tu ten thil kha chiang taka in hriat fi kha ka du sia kha wang khanin thuma ruai te po kan tiang chu khang tiang te po kha kan nga changa kha om ve lo thei lovani le tuna ex MZP president Pu H Lalthiang Liman ni som thum thlathum sang ni som ni paruka athu soi chu eng chi nge ni longai thlaphot te tuna puthiang te lo somang pu chairman hung thatak mai hoina an mang thei tur hi alomong khop maya tin kan CM te kan home minister dang dang te kan MLA te ram le nam ta na campaign tura ZPM lo to sa te chi bai kan buk ma sa chewa tin hei voin ni a hian thu sai lai chang an thu ber boka kan ti nge MZP general headquarters si OB te hi voin amin tro drian local kim veka hetiang hi MZP sia voi khat na ne handing sim sela I an mel ta bokan siat nan ale an lo mai hetiang hi kan suai tu ma sa te party an lu pon theng ngai lawa MZP kan boy ve khop maya thinin voini achon office kharin midang dang te pon lo tel thaw appointed secretary te an chunga lom thu an soi tak me ani e le MZP suai tu han nia politics kailon han lu me hi chu adan chu dang khop maya tukin sia khan member fi kan pe party mi kan ni to ti na ni maya ka ngai tu a MZP suai tu ni tu mi alo kan ya BA te kan zo venga MA te kan zo nga sarkar na kan thonga chung kotan in ti thina kha ani lo zo in kan kal chowa zirlai pola kan luta thil trop tam tak te kan haya politician tha kan ma moni hi kan ti chowa tin voin ni kan thlen ma hian party sang atangin Congress atangte MNF atangte BJP atangten offer thatak tak nen somna ka dongani ni na po sang tak tak te than chuan an soya kan indoor zel don ne kan te thada win kan in tha zela amai ro chu politics kalut ve ni chuan ke chu ka ve ma chu thil dik lote corruption te ka ve nia kai nang chia sutianga film ber le ti ve lo akha ka hriat china tuna kan sarkar mek hi ani boxia chewang chuan lo thei lovin voinia chuan in pa hian kan ron ding ta ni tilai kha kan sei ma sadwa tin MZP a hian kum som ni le paruk ka om na chi ania kumin hi sub headquarter ta om train array ve ngar khop maya senior to le ma tin MZP general headquarters OB ni chungin Congress sarkar ka son mana MNF sarkar kan son man le ZPM kan son man le ni elected OB ni chungin tu ma hian om karing lo ke yang hi MZP shoi tu te chu wa chon tunge sarkar tha khoya hian nge pressure pek ngai tam nat takin khoi sarkar hinga nor ngai athen chuan vai ho min ka tira athen chuan mi zo police te min vok tira kan no bi tram chunga vek atam lu tu kani ama chu tun sarkar a hian MZP hian president kan ye train ZP ma nu lo garon sarkar nen hian
thil hau te hanin siam rem hanin norve te chu om amai ro chu voinia kan sarkar hruai tu te a minister rual te kan home minister te kan CM te kai hruai hnuai hian thil dik lo ong phut chuan lo soila ma kan la nga lang an ti thin na wangin thil dik lo hi aum thei lo ni chulai chu aro pui ka te MZP President Sarkar Pathum Son man helaya kalut du ani chuan President kan ni chung ringot tin thangthar generation MZP a chuan hei pumon pui ten oma thangthar generation a chuan issue po activities po anga lor lap kan ni kan activities tam tak le kan bo zui tam tak chu Sarkar ma sahun lai thil ti dik lo te lo ni arap thak zok ani tin voinia kan zetel zeu do chu leader tha pani ZPM hian kan nei tlat maya hei soi lo tan ka uya voinia ka sai ba khi chu politician thu sai ani to na wangin adana dang deu to do na chu ta kan mu chian em em chu MZP kan han president a kan hei tu na kan OB tenen soi tu kan han ni chawa kan OB ni lai tenen NIT a thil dik lo tam ta ka oma MPSC a te po agitation nei ngai in MPSC office te po kal ngai na oma chuta chuan law and order lama kan police chen khat te chuan min vuak te an sak lat meya min vorau in ti bong bong te po kan neya chuta chuan kan CM te phei chu kan CM te malak na wang hian voinia chuan NIT ram te po fel thokhat to kan hei voinia kan hire chang tu minister om boka NIT thil drop do om thina te po a fel fight a duak boka chuti line kan home minister ni se kulem em maya kan CM ne hian zir lai te vok kan du lo in vok lo tur thil tha chu an nor tur alom chung ten ti wa chu MZP le sarkar po hi kanin terema kanin thian tha sarkar lama kan tang ani lo sarkar ne kanin thian tha thil tha lo do turin chu when he kan sei duwa then MZP political platform political kai lo na ni zirna platform an ti thi amar chu MZP kum som kwa kan tling to MZP shuai tu kum tun hai kum som chungat phei chuan kan shuai tu ma sa te an fela voinia po tun sarkara tunge langsar kan ti chuan MZP tan pumon pui te kan shuai tu lian lian langsar tlat maya chung te wang chu mitam tak alai mu ron shelo chuan MZP shuai tu te party an lut zel an tia amai ro chu MZP shuai tu tam zo ka hi za som kwa vel hi political party zom lo an ni ti voinia ka sei du ni tin In Buddhist Cognitive Coaching Institute, I tell thil tam tak chuna kira ma kan la la kan campaign nga kan la ti chau tura ngai tai la voinia hian zelo ta na ka wi chu kan president a hei tuna kan vice president thi tuna president hi khati la ya AMC kan malak tak taka a chui tu te zinga mi kha kan ni dun chawa tu AMC so MNF sarkar AMC a khan thil dik lo hi tam me maya thil tam tak ka soi don lova dun nai chawa phei chong kha bong kon lam te poron ria kan sheveka ten kan tram ni kum ti chung khan shuai tu kan ni president kan ni ve chung khan voi ni mi som chu an nala kan revoke tirani Mizoram mangai tu le AMC thadu aizol mangai tu tan chuan na dik lo la thin te hi em ni kan than le don ti hi voinia zawra mi puite kan zot du aizol mi puite ka zot duwa chu wang chuan AMC a chuan eng ti kong zong pon MNF hi sarkar le thiang lo ni ti hi aizol puite kan sia ta ngai ni kha chu MNF tan kha chuanin azalaya dek ang wang kha ani erin oma eng pawni se play chauzel pot te a point top lam an nai chau do na nga MZP shuai tu le political party mi te hi chon mer sia ti kan han nga ve thina
min du sak tu te thian tha te po kan nga thina voi ni hian makati deuh mai chu kan police officer top circle kan mersiat chin ten MCS officer IS officer ten voi ni ka lut hi an loma lut tura min nor tu an ni tlat mai ni ten an ming te an ni na te soirem lova an ma ni min tan kual puya kan sarkan officer then khatte kalu lo hian lawe me ka siat lawin an lo dora kan minister te kan party suai tu te atu la pianga an manin motor an kan biron phurkual thina ni hetiang hi cha awang khopin karing ZPM hi atha ti an sia thil tha ti in tung mek boka adik chau mek boka tin ke ni te po kan thiam zong hi in shevekin karinga kan thiam zong chu MZP suai tu kan nia atul huna chuan a taka cha thin kan ni poisak nei lo cha thin kan ni a thil tha chuan chu min bang tang kai du ani phot chuan kan om na tur kha pa ti suai tu te chuan se tura kan ngai dewa min bang thiam tura kan ngai dewa ama chu ke ma sim hi mi ngai na dam lo chi te po kan ni mai the ka mel hi chu ta chuanin atul huna min how turin siat kan ngai bo min sil se tur ten tin hoin ni a hian ke ma chu in ka ro lut big lova zirlai por ka tho puite tin congress atangin kha GS meu te pon on luta khang ten kha ti hian kanin dor to na voi khat kanin dona thila fel de ufe kani ama khop mai chu wang chen voi ni in ma kanon ding ta a eng poni se thil tha ani chuan kan ram le nam tan thil tha ni chuan eng po ti turin voi ni train bul kan tran don ni ti kha ka sei thei tong ni se ka lo me kha kan ngai thla thu soi chu athiam khop maya MZP president ni to kha chuanin mi pui ma kha hanin thu soi jing do na mi pui han face vel kha chu a hne so don ti kha chiang reng maya thu soi a khanin thu soi kha buang thlap ani luka ziak tluk khanin thu soi a khanin a chiang thu soi thiam a hi apoi mo ni mi pui attention lak don kha chuanin thu soi thiam tak ni kha nga ya te chuanin a thu soi zong zong kha a travel vek mai ma se point pakhat lai zanina reaction video ta na ka ron chop chu chana chu MZP te hi political platform angai anom thina ti lai kha kha ka ngai thak dan beng a dik lo jok nge nia a thu soi tuina a thu soi dan kong kha a dik lo jok ti hi zanina hian chui zaw kha thain ka sia ti zong hen soi don tai la MZP khachu MZP lo ni tamai ta sela MZP political platform ani le ani lo chu an hun kal to tang khan MZP din hun chu kan shavek in rinoma platform ani lo tima sela mi pui mizoram mi pui tam jok hen MZP hi an hu dana kha tlem chuanin a he de utlat to ni an roi tu hlui te kha nge politics line a zuang lu tam tak an om to wang khan ti chuanin NGO kan ti non governmental organization hi ani na dik taka chuanin political platform ani lova NGO ti chu sarkar rin chan lo le politics a enroll lo tura poldin ani tlang pui thina ni chuti ani chuanin NGO hi political platform ni chi aloma sela NGO te hianin ramro rel na le mi pui ril ru hruai konga thu nei na thuk tak mai nei thin ni khang MZP hruai tu te NGO hruai tu te hrim kha influencer that tak kha an ni thei na la ya kha chan sakha a om tlat me ti chuanin NGO hi political platform ani thei dan zaina hian ron soi ve hrim a thain ka sia a thenin NGO hi political platform ani lo ti an oma a thenin NGO hi political platform chaber te zinga mi ani ti tok polonom ve tho wang khanin ani thei dan kan ani thei lo dan kan soya ani thei dan na kha zanina hianin point ni mang hianin ron soi ve hrim hi trying ka sia ti chuan point khat na chuanin pressure group ani NGO te hi hei chu chiang lu tuk ta chuan NGO te hi pressure group an ni kha chuanin thil dik lo a om chuan sarkara pressure nat takin sarkar khan press thina hei hi political activity pakhata chu ani ve tho ani ani thei dana kha soidon chon soitur tam takoma
NGO kan i kha chuanin engemaw thil dik lo Mizoram a thil dik lo thil rideu hat om khanin NGO khanin sarkar kha ana thayang berin a presa chuan sarkarin NGO lian zual te thule hla ka chu lo ngai poimo a ta khanin enge political talk sakha an nei thina ni in soirem na kha an nei thin ta khang tinga khanin political activity pakhata kha ni ve hrim hrim ani chu NGO ten an hmalak na kha nge political party dang khan an ron politicize kha politics activity pakhata chu ani ve hrim hrim pakhat bok ani chuan apani le na chuanin policy making hei poimo lu tuk ta ni chu policy making a hi sarkar hian thutluk na asiam donin NGO lian zual te thuron hi alange nge thin engemaw Mizoram mahrasat na lo thleng ta sela NGO in sarkar han press vakta se ta che khanin sarkar hian thutluk na asiam hrim don hianin NGO pol lian zual hi thuron kha ala lo theilowani hei hian politics a khoi tel tila kan soi su lu tuk lo mai thei chuan NGO hi ama topa om hianin political platform ani lova achunga cheng te hianin political platform a hianin kan chua mek zel chu ni hi tero heta chimlam pang han soitaila Central Way le atang po hian enge politics line na zuang lut tam takan om chuan way me Central Way me tang po politics line na zuang lut anom ve thau bokin karing MZP tang po an om kha a platform dik taka chu NGO hi ni mai lo mi ti lai khani hazanin a reaction video kan siam tun chan chu van chuanin in soi moinan in soi mamna na NGO te hi political platform ani lo kan ti thin hi chu ke chuanin NGO hi political platform that tak ani ti hi hazanin a hen chiang deuh fek fok hian karon soi du ni le khati zong kha zenta video kan siam thei chuni le phot ta sela ni danga video thar dang nai kain hule theu don ne